Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi as-sadiqil amin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan na muha kami Islam, Alhamdulillah, yari na isab kita niyo ha jaman na to ini, ha waktu na to ini. Amuin waktu long ta ipagpatumtum piatumtumiha antara sing kita niyo supaya sadya in kita niyo ri makabutas daing ha amuin lukisan sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta amuin limpa long ta liabayan sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na manjari ha waktu ini bang mapaamuhon waktu sin guru na to kalasahan amuin long ta mudir sin Markaz Ad-Diya, demikian insyaallah sabihin Vice President sin Darul Islam Foundation sumagawa ha waktu ini long ta ito siya aun kia Panawan, ito siya aun na Manila karena aun to the maksud labi mahal ka long ta in kiyad to niya ito sumagawa ha waktu ini long ta in siya naka wala siya rika to taniyo sumakawa yari aun ganti dua in taod niya daing ha mga ini murid kakuruhan da isab doon ha Markaz Ad-Diya amuin long ta dimhil pangadjian kato taniyo ha amuin diin na imbya mga kaikhlasan nila hirhil kato taniyo inyari haraig ko ni long ta Ustad Sali Kalbi in yaon harapit paruhul yaon long ta badyo kalas kapula kay nibihan ini Ustaz Murham Adam na manjari tiap-tiap kanila ini dua aun biya mga maudu niya pakanya in kan Ustaz Murham Adam amunay niyan nakabutang ha ini muna rimhil kato taniw pangadjian amuin kahalubiluhan long ta hagumi bihan amuna in long niya pasadon fil ard amuna yung mga manusia maghihinang kahalubiluhan halauman sin gumi ini na manjari in sumuno kaniya pag-ubusyad to hati na magsuro na dya sina amin topic isabhi Ustad Sali Kalbi long ta amin pag-ianon long niya alihsan nga inalihsan ini iusal na to day sabihan day nga mga bahasa singkitan yung mura-murahan amoy in matusi niya rin sab kato taniyong marayaw supaya kahatihan na tuod bang unoing kamaksuran niya insyaallah subhanahu wa ta'ala naman jari mo natawakon ko amoy in muna dimhil kato pangadjian wayron na roing din kan Ustaz Murham Adam fal yatafaddal fadilatuhu mashkura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Ayyuhal mustami'un al-kiram, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna-muna niya mga palanggungan na muhaagama Islam, bilang kami piara sin mudir na mo Markaz Ad-Diya gumanti kanya bilang din ha mga pag-anad-anad sin kami talibul ilm tulabul ilm in ini mga palanggungan ha agama Islam bukun sukat kami duain piyakari bat kami in mustahik sumagawa biya na sin nasabot ko adto bilang din ha mga hipag-anad-anad sin kami atawakan sin kita ni manununtut ilmu hakal na konsum ko ni sa mabaya kita ni iban sindi turun da kita ni sin mahadjana turun da kita ni sin manusia paparihilun wasiat paparihilun nasihat atawakan pahutbaon atawakan papag-imamun biya na singkengatan na to mga palanggungan ha agama Islam in kami yaon kami nangangadji ha Markaz Ad-Diya mabaya kami dumihil pangadjian
hatapik biya na singki kita niyo yan asabab makainu-inu in magjatu hawla na to labi-labi hajaman na to bihaon. In muna-muna niya mga palanggungan na agama Islam biya na sing kasaksian sing kita niyo iban singki kita sing kita niyo katan in bakas jimatu di hahulata. Pilay adlaw 5 bay atawakan pila bulan 5 bay yaud tunay sa bahulaan sipak in nagjato. In ini ayaw kita niumutas hakaida sin mga ulama al jaza'u min jinsil amal. Amoy ni in kaida sin kita nukatan mga palanggungan na agama Islam. Ayaw mo blame in hisiu na bang mayta in Allah subhanahu wa ta'ala magparatong bala atawakan piya tampal niya piya kusog niya in kahalubiluhan di hagin lupaan in kajuljanaan di hagin lupaan. In Allah subhanahu wa ta'ala piya mahalayak niya atawakan piya nanawag-tawag niya siyabot niya suratul Rum. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala tumampal kumusog in kajulja na andun hagin lupaan yan sibu na in kaaunan niya hakatahayan atawakan hakaragat dagatan magsarab siya din sin amin nahinang sin mga manusia amin nahinang sin kalimalimahan sin mga manusia tung basanta nila sin Allah subhanahu wa ta'ala in magkaibanan kakahinang nahinang nila hasupaya sila makatumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya sila maingat magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya nila katumtuman in Allah subhanahu wa ta'ala. Biyasin 5 bay yaon mga palanggungan na agama Islam buno di hawla ta blemon na sin hisurang siunain mga miyari kato tanyo inyad to di mo yadto manjari blemon sumagawa amoy blema muna yung ginhawabaran mo asubuha ko na yung ginhawabaran mo sabab mayta biya na sin ayat na sabot na to bang mayta patampalon sin Allah ta'ala yung kajujanaan di hadunya sabab sin nahinang sin 5 mo sabab sin kangian nahinang sin 5 mo amuyan in muna blamin mo among ginhawabaran mo bukon Allah subhanahu wa ta'ala tawakan mga manusia sumagawa asubuhayin baran mo atawakan chikayin baran mo bangunin kakahinang mo nagibadat ka kau atawakan nagmaksiyat kau atawakan wala kau himinang sindiakan sin Allah ta'ala inhinang muliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyasin nasabot na tuad to hangkan jima to yung mga parakala ini tungbas yung kakahinang sin mga manusia di hadunya wala pa piyananam kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala min katiwayhuan niya kakusuran niya karena konsum ko ni sa mapatay rin manusia dito'y pagbak niya hadarat sin Allah inyaon hipagpatuntun supaya makapagbalik in mga manusia pa Allah subhanahu wa ta'ala supaya makaig sila rin hakalaunan nila supaya makatulos sila maun pakasawahan supaya sila makapag-ibadat supaya sila makahinang luto nila dahon nila may pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dunhan mga palanggungan agama Islam hawla ta bukon ing katan dihay ni naghinang marayaw bukon ing katan dihay ni nag-iibadat sumagawa matawd pa in mga tinitinggal sindi akan sin Allah
amoy ni indayon ha mga padyanan bang may tain Allah subhanahu wa ta'ala amin nagpadyato sin mga parakala sin amin dakas di matuha limabay-labay yaon. Sabab hambuk sa dyan makahinang lapay na inkatan. Misan pa indar iman bang siya dun ha likusan amin natawakan hakauman sin mga sila kabubunsihan sin Allah Ta'ala bang magparatong ng Allah subhanahu wa ta'ala bala malamod siya sabihin siya amin halikusan sin kauman yaon. Sumagawa awan piagbiddaan nila indar iman piyari hala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sinji matuhandok nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus alayhi salam. Hawak to siya nagpasaplag sin agama Islam. Hawak to siya na nawag-tawag patao kauman amin pamangamano siya hakauman niya dumamag ibadat dumamag Tuhan fa Allah. Unin hinang sin mga tao yaon amin hajaman niya yaon. Gaman siya kabunsihan. Gaman siya purinaon. Unin na hinang sinambuk nabi. Simakat siya hatas sin adjung. Iran sin mga kaibanan niya magadkan niya ampas siya miyagoy. Ampas siya naghijra padugayin hula. Wala pa sila amin di matong pahula amin sung nila kadtuon. Doon man sila hagin amin hagi tong laod. Imalin na indagat. Piaalin na sin Allah subhanahu wa ta'ala indagat na mga biyaunon lago alun. Lungsin sila aon din hakato taniw nakahinang mangi atawakan nakarusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lungsin mga kaibanan hangkan ini imalin aon nakaagad kato taniw tao nakahinang siya dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Habiyad to na hindi matuka nila piyadatuhan sila alin dakula. Nag-ittifak sila katan suway hikalhugit in tao amin nakahinang dusa yaon. Naway rin saan mabaya ikaw na kuno amin tudloon ikaw lang na nakahinang hilarok palawim sindagat. Sain na hinang nila ini asawab di nila ito na amin magtudlo na sadya patsamba na sadya lawsin kaibanan magkuot-kuot man. Magkuot-kuot bang isin magkuot ngan niya siya ni katilakbo palawim sindagat siya ni kalarok palawim sindagat. Hawak to sila nagkuot-kuot pagkuot nangan sin Nabi sin Allah Ta'ala. Ngan sin Nabi Yunus alayhi salam. Lawang sin mga manusia mustahil saan pa Allah Ta'ala. Hambok Nabi makahinang dusa. Di sila mabaya amin Nabi yaw inilarok nila palawang sindagat. Lawang sin kaibanan magkuot balik. Sabablong niya Nabi sa suuk-suuk manusia pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maita siya makarusa. Nakahinang dusa. Lungsing kaibanan magkuot balik. Kuot hikarua pagkuot nganda si Nabi Yunus alayhi salam. Di naisab mabayain kaibanan sa bablong nila Nabi sin Allah Ta'ala maita siya makarusa pa Allah Ta'ala. Maita siya nakahinang dusa. At inabi sila mag-ittifak bang amin Nabi yaunin itilakbo amin nilarok palam sindagat. Sambil nagkuot hikatu pagkuot na ni katu wala da natinda ngan basin Nabi. Layung sin kaibanan magkuot kita ni balik. Wala na tinagad in Nabi sin Allah Ta'ala kuot ni kaupat siya na in limakso palawim sindagat. Sabab siya in nakahinang dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Paglakso niya palawim sindagat amo na in nakaon siya sinista dito siya naghula-hula halawim sin baran sinista dito siya nangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in Allah subhanahu wa ta'ala baing ulungon baing ampunan haipon niya. Dito in Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala
nangayo kaampunan. Kita niyaon, mangayo kita no kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bistahon na to ing ginhawabaran na to, tiyekun na to ing kakahinang na to, bang naghinang da kita niyo, naghinang da ka kita niyo sinhinang, amin dia akan kato tanu sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin imanib da ka kita niyo, ang mga hinang, liangan kato tanu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyad to mga palanggungan na agama Islam, biya sin nasabot ko kain na panagnaan. Amin hakahalan sin nabi, iran sin mga miyamagad kanya, piyajatuhan sila alin dakula, hasupaya sila may ngat tumumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya sila makapagbalik, padaan mabuntul, daan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya sila maingat huminang sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, di naturay sa abhajaman sin Rasulullah, in mga parakala bihay ni. Buno hauhod, tiyo da kumanin pa sa baban wala di maugin agama Islam dito hanuyad to. Sumagawa nagsabab amin hakaibanan panaiban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyabaitaan niya, iamay amayan niya, unurang uno na in jumato, doon habuno yan in kamu ikabutang ko, doon habud hakid bud sin uhod, amin di ta kamu paigon, ayaw tud kamumig. Aun mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam piyagpatunggo niya didto. Laong niya, uno-uno na ing jumato, ayaw kamo mig hamawkif niyo. Doon sadya kamo hatindiran niyan. Nagbuno man in Islam, iban sin satro sin Islam, sung nadauhon in mga sila kafir, naduwi na sila sin mga muslimin, naduwi na sila sin mga muslimun, narana sila amin mga kafir. Pagkita sin mga nagtutunggo din habud-uhud, abyad to narana si amin imatras na in ato nila law sin kaibanan kuma nakita mo ganima. Numaog na kita niyo day nataas sin budi ni yatun na yod tunalong nila in mga kuffar, narana sila, diyaog na sila. Nimaog na yung mga piyag-asahin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam din hatasin budyawn. Habud-uhud. Lima mugay na magto pagbunuan niya to, adapon invita ka nila sin Rasul. Ayaw tuod kamumig di hatindugan niyo ini, uno-uno na in magjato. Unin na inang nila, siulang nila invita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala nila iagad invita kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Limod sila. Hawak tuyad to in Khalid ibn Walid, wala pa nag-Islam, gagandulan na pagbunuan. Maingat na muno, wala pa siya nag-Islam dito hadto, ni amin ni maog na rin hata sinbud amin mga sahabat sin Rasul madton papagbunuan kuma ganima. Pagkatun nila pagkita sin mga kafir wayron na tunggo dito habud-uhud, yatun na in Khalid ibn Walid amin back up sin mga kafir. Pagkita sin mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin ninaog na in pagpatunggo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dito hatas bud, nasud na sila sin kafir amin, sila na isab in na doy putnan, apit na to dinaog in, apit na sila dinaog dito habunuyad to, tarkala atawakan nagdusaman in kaibanan, nalapay ra in katan sambil pila rin ha mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in nagkasahid, amin sila na isab in nara
sila na isab innabi sin mga sila kafir, wala isab sila diaog, wala da isab sila di maog. Inyad to mga palanggungan na aga may Islam nagsabab sadya ha mga sila amin nakahinang dusa, nakasulang sila harakan kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, piadya to sin Allah subhanahu wa ta'ala amin hapit sila diaog dito habuno yadto. Biyasin nasabot ko hambuk sadyain magdusa lapay na ingkapan. Inji matubakas di kato katan kita ni wala kita ni nagdusa pa Allah. Sumagawa aun sadyarin nga mga manusia wala nila nabista yung ginhawabaran nila. Masi sila naggihinang sinhinang ni kapagdusa nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabot man piaratungan sin Allah ta'ala inhula. Biad to musiba, lapay rakitan niyo. Intandaan niya, miagoy na yung kaibanan, nakaig na yung kaibanan din hakauman, hasabab sin mga kaibanan isab. Nagsabab isab, dahil amin ha mga sila kaibanan, hinihinang busa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na initumtumun sin kita niyo, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tumampal, kumusog, in kajurjangan, in kahalubiluan di hagin lupaan, sabab sin nahinang sin kalima-limahan sin mga manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu, hasupaya pananamun kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala in kailanan mga kakahinang nila. Bukon pa isabkatan, bab, artinya kaibanan kakahinang nila la'allahum yarji'un, murah-murahan in sila yan, makabalik sila padaan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Umusman in jinaturi kato tanyo yun tinaysab amin hatakluban pilayadlaw puasin buno amo na yun taipon puaratong siya Allah ta'ala dito hadto. Inyad tulo kunday sab sabab nagsabab din kan nisyurang nisyo sumagawa nagsabab din hakakahinang sin mga manusya dito hadto ang kan sila piarahan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin musibah supaya sila maingat magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala bang man kita niyo diulan niya pangatayan sawasa amin supaya kita niyo maingat magibadat pa Allah ta'ala maingat amin maninig sin mangi iban sin marayaw iban sin hasupaya raisab kita niyo amin aun sub na to maghinang marayaw aun sub na to magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya madawhat na to in rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab mga palanggungan na agama Islam amurain niyo in iangan-angan sin kita niyo kataan bang man kita niyo putusun sin Allah subhanahu wa ta'ala sin rahmat niya sabab misan tabiad din taud sin kakahinang sin kita niyo hatad kala wala kita ni putus sin Allah subhanahu wa ta'ala sin rahmat niya long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith niya lan yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi qalu walau anta ya Rasulullah qal walau ana illa idza tagammadani Allah bi rahmatihi. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dito makasud surga in hambuk daing kanyo hasabab sin mataw din kakahinang niya at niya ibadat niya. Lang sin mga sahabat misan pa ikaw ya Rasulullah lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hulong niya misan pa ako illa idza tagammadani Allah bi rahmatihi malain kan lang niya bang ako putusun na sin Allah subhanahu wa ta'ala na isiw pa in makadusdos hambuk manusia puasin piutos siya sin Allah ta'ala sin rahmat niya puasin kiaridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala isiw pa bain makadusdos kanya sin iangkat siya sin Allah subhanahu wa ta'ala pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala amin bang man kita ni putusun niya sin rahmat niya ini sumubli pa in hambuk iban ko ni mag-lecture tubtuban ko na jadiin amin topic sin ako bang awon biya mga bisara na mo amin wala na ina mo hasara sin Allah ta'ala marup kato tanukatan inyad to dahin ha kalamasin pag-ingat sin kami hakana in kami biya sinagi ko palibulain kamu na in maingat kamu rain labi makahati
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In sumunod ka ko dumihil dahil sa pangadjian amo na in hambuk iwan ko ni ari haraig ko classmate ko wayron na dugaing daing kan Sheikh Saleh Kalbi biya sin maudu niya nakikita niyo yan amo yan in topic hikarihil niya hadumini fallo tafaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna-muna mga ummat al-Islam, hitukbar na to in sa laggu-laggu pagsarang sukul, fakatunggal sinallahu subhanahu wa ta'ala, Tuhan amuin nagdihil kabuhi, sarta kusog, iban halawm kita niyo, hidayat atawakan famandu sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tuhan amuin nagdirihir riziki fakatantan manusia sibu da usug iban babai maas iban bata ayaw kita niyo malupa mga palanggungan namu ha agama Islam wayruun makagaus dumihil sin ni'mat bot malingkan amurain Allah subhanahu wa ta'ala sarta salawat iban salam papanghu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasul tiarasin Allah subhanahu wa ta'ala paummat ini hasupaya sadya in kita niyo masanyang hakabuhian dunya labi luba hakabuhianan dito hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nasababyat to mga ummat al-Islam, subay tukbar na to in sa laggu-laggu pagsarang sukul. Amuin, hasabab sin ulong sin mahasut si Allah, masi-masi in kita niyo, biya na sin nasabot sin kita, halom sin kabuhi, sarta halom sin kusog, sarta in kita niyo bihaun, masi-masi halom sin pamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga ummat al-Islam, bang natuatud-aturun atawakan dungog-dungogun in wasihat katu sin hambuk tay manghud natu hainduun hatungod sin kahalubiluhan sin dunya piatampal sin hambuk tay manghud hatungod sin mga musiba amu in jumatu atawakan numaog marikatu taniyo bukun niya to hasabab sin bungsi sin Allah subhanahu wa ta'ala bot malingkan hasabab yat to sin kakahinang sin mga manusia lain na sabab yat to abi-abihun takamu mga tay manghud na mo ha agama Islam amuin hambuok pahambuok den katu taniyo subay niya paaunon doon hagin hawabaran niya in pagyanun al-ihsan sabab mga falanggungan na muha agama Islam bang magparayaw hambuok pahambuok den katu taniyo dahil nasabab yat to mga falanggungan na muha agama Islam makawa na to in ulong sinallahu subhanahu wa ta'ala dahil nasabab yat to makawa na to in kasanyangan di hadunya labi luba dito adlaw mahuli pagmarayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala day manghud na mo ha agama Islam
pagmarayaw fa Allah subhanahu wa ta'ala amuna inhidihilmu inhaq sinallahu subhanahu wa ta'ala katu amina inhidihilta inhaq sinallahu subhanahu wa ta'ala kanya atawakan huminang kita sin mga pakarajaan dia akan katu sinallahu subhanahu wa ta'ala biya na sin pagtunay sin pag-ibadat matun kanya iban pagmarayaw pa mga pagkahita manusia mga ummat al-Islam in pagmarayaw mataud din ha mga pagmarayaw amo insyabot sinallahu subhanahu wa ta'ala halom sin Quran buat malingkan aun hambuok pagmarayaw amo insyugpat sinallahu subhanahu wa ta'ala haubos hapag-ubos sin tauhid panunggal fa Allah subhanahu wa ta'ala amo na in pagmarayaw padua maasin kita sa laggu-laggu ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala hitunay sin biya sin katu taniyo manusia amo in magmarayaw siya dua maasin siya mga falanggungan na muha agama Islam bang natu atud-aturun atawakan dungugun in hadis dumatong ha Rasul sallallahu alaihi wasallam laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat hi Imam Tirmidhi ha isnad niya sahih laung hi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam aun lang niya usog dumatong pa Rasul sallallahu alaihi wasallam laung sin usog ini ya Rasulullah jitu li ubayyuka fil hijrah dumatong ako lang niya mari karena alam niya mabaya ako magad kaymo maghijra sumagawa lang niya indua maasin ako kiyabin ko nagtatangis uno bahain iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanya paagarun siya maghijra way mga falanggungan na muha agama Islam sumagawa dia aksya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin magbalik padwa maasin siya long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam irji' ilaihima balik kaulong niya matun kanila ruwa pakuyaga sila biya sin kapag paastul mo kaniya mayta mga falanggungan na muha agama Islam sabab sa laggu-laggu ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab bang in maasta dumugal katu dahin hasabab yattu in Allah subhanahu wa ta'ala dumugal day sab katu tani sabab mayta habiya na sin hadis di matong Rasul sallallahu alaihi wasallam long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ridallah fi ridal walidi in rida in ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon harida sin maas niya na bang saupama makawa ta in rida sin maas sin kita bang makawa ta in rida sin maas sin kita mga falanggungan na muha agama Islam dahin hasabab yat tumakawa ta inrida sin Allah subhanahu wa ta'ala iban lang ni inmurka insukna sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon day sa pasukna sin dua maas bang dumugal in dua maas na tu katu tanyo dahin hasabab yat tu in Allah subhanahu wa ta'ala tiranan in Allah subhanahu wa ta'ala hasabab dumugal in maas sin kita dahin hasabab yattu in Allah subhanahu wa ta'ala dumugal day sabkatu taniyo
mga falanggungan na mo haagama Islam. May taan na mo siyabot intungod sin pagmaas, pagmarayaw padua maas. Sabab kiamatahan sin kita niyo at tawakan diungog sin duatay nga sin kita niyo. Bang kita niyo umatud pakapupuan at tawakan di haula sin kita niyo. Pamangabata nag-i-school at tawakan pamangabata nagpapangadji madrasa. Mga falanggungan na mo haagama Islam, aun sadya kakitaan mo doon kanila, amo in nalawa na kanila, in pagmarayaw padua maasin sila. May baha, mga falanggungan na mo haagama Islam, in pagmarayaw padua maas kabalikan sin kita, sa lagu-lagu ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang magmarayaw in hambuok din katutan niyo padua maas sin siya. At tawakan biya katutan niyo manununtut ilmu. Bang siya nagmamarayaw padua maas sin siya. Tiranan mga falanggungan na muhaagama Islam dumayaw in pagpangadji sin siya. Lumuhay in lumuhay in pangawa niya ilmu. Lumuhay kanya in pakaradyaan amuin. Ikadawhat niya sin ilmu. Ilmu din hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangsaw pa maisab siya. Bangsaw pa maisab aun hambok din katutan niyo. Bukon siya palib sumagawa aun na paghula-hula sin siya. Ayaw kita malupa. Mga kamaatsan sin kami. Hatungod sin pagmarayaw padua maas. Sabab bang kita magmarayaw padua maasin kita. Tiranan lumuhay in pakaradyaan sin pagdunyasin kita. Lumuhay in pag-usahasin kita. Mayta sabab makawa ta in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na sabab yato mga ummat al-Islam. Wasihat sin kami. Tungod sin pagmarayaw. Pakatantan labi luba pagmarayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumuno pagmarayaw pa dua maas. Sabab mga falanggungan na muhaagama Islam. Biyana sin nasabot sin kami. Mataud din ha mga kabataan. Sibuda nangangadji madrasa atawakan nangangadji. Amo induga indahin ha madrasa biya na sin pag-iskul. Narugtul nila in pakaradyaan ini. Wala nila kiingatan bang biya din in halga sin pagmarayaw padua maas sin sila. Inlaggo sin tungbas nila. Inlanggo sin tungbas. Magmarayaw kaw padua maas sin kita. Magmarayaw sin in ikaw. Padua maas sin ikaw makawa mo inrida sin Allah. Tiranan lumuhay in pakaradyaan sin pagdunya sin ikaw. Labi lubat lumuhay in pakaradyaan sin pag-akhirat sin ikaw. Mga ummat al-Islam. Aun hambuk hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manunjuki hatungod sin pagmarayaw. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kya riwayat hi Imam Muslim, iban hi Imam Bukhari. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagmarayaw kaw. Pagmarayaw kaw, hama na sin kabtangan niya. Lasaha in pagkahimumano siya biya sin paglasa mo hagin hawabaran sin ikaw. Hadis ini mga falanggungan na muhaagama Islam biya da sin umiyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagmarayaw kaw doon hatay manghudmo biya sin pagmarayaw sin ikaw hagin hawabaran mo. Dahin hasabab yat tubang magmarayaw in hambuok. Pahambuok din katutan yung patay manghud niya.
bang malawa doon kanila in pag-astul iastuli ataw akan pagjingki-jingkihi in ini mga falanggungan na muha agama Islam hambuok din ha mga pagmarayaw sinhambuok manusia maun papagkahinya manusia tiranan sumanyang in kabuyaanan sin kita manusia bang in hambuok katu taniyo hambuok katu taniyo magmarayaw siya patay manghud niya muslim biya sin pagmarayaw niya hagin hawadaran sin siya mga ummat al-Islam magsarang sukul kita ni pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin masi-masi in kita niyo halom sin pamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nasawab sin pamandu ini tiranan dumuy katu taniyo ataw akan mangdahi katu taniyo amuin magmarayaw kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala pag-ubos parwa maasin kita niyo iban papagkahinatu manusia bang jumatu in pagmarayaw hambuok din katu taniyo mga ummat al-Islam wayruun nakakitaan sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala mag-astul iastuli hambuok ataw akan magdugal-dugali sabab mayta sabab dumagbus na katu taniyo in pagmarayaw pahambuok din katu taniyo mga tay manghud na muha agama Islam tubtuban na mo na sa jarito bang mayan in pangadjian amo in hikatukbar na mo maun kaniyo para sababan at tawakan mahinang undang-undangan sin kita ni wakabuyanan na dunya hatungod sin pagmarayaw bang mayan ini paparagbusum da sin mahasut si Allah subhanahu wa ta'ala katu taniyo katan dahil nasawabyat tu bang aun mga nabissara namo amuin wala imamu hatungod sin mga pagbasa namo sin hadis ando biya na sin sambat sin hambuk tay manghud na to amin dumihil nasihat katu kaina in kami ini dahin ha mga tulabul ilm da dahin nasawabyat tu tubtuban namo na sa jarito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan haram Islam, alhamdulillah yadto na in mga pagpatumtum si mga sila kain na yadto sa rew-rew ring mga pagpatumtum karena deng haparsawa kanini na in mga nalulupalong ta makabalik pa amin hinang ni asal na kaamo damikyan isap in mga sila amin nalawa deng hatiranan makabalik karena in mga pakarajaan long ta pagpatumtum piatumtum ini hambuk deng ha mga ini tindukanan sin kita hapag-agama amin subay hadjari maig sabab in kita manusia magkalupa in kita manusia magkalaong in kita manusia amin magpakahinang long ta si mga pakarajaan makasulang hakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala asupaya inamin hinang sing kita niyo mahinang katan ibadat inamin wala nakaamoyad to makapagtawgat pa Allah subhanahu wa ta'ala in nakaamulong ta amoy in matanto niya inyad to katantan insyaallah ta'ala ring mga tatay maun sin Tuhan Rabbul Alamin manjari to na imbya mga pangadjian sing kita niyo sa rew-rew habi hayaon long ta na program yagnaan sing kita niyo ring hapanagnaan tiap-tiap long taon magdihil pangadjian amuray sab sila in maghatambihan si namin pangadjian nadto bandua insyaallah ta'ala nahisiw ring kanila ro ini biya mga amuin makarihil kato panghindo apa Allah subhanahu wa ta'ala isyusyunin na ikaw na siya Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.